Good morning. Hari ini kita bakalan foto sama TS Media setelah beberapa tahun nggak bisa tahun lalu. Akhirnya tahun ini tercapai juga. Jadi kita bakalan foto bersama dengan Lipstick Riders. Nanti lihat aja ada siapa aja. Dan hari ini Eka di make upin sama Hilton setelah bertahun-tahun enggak di make upin sama Desa. Lama banget ya. Udah lama banget, say. Gilda. Dari rambut dia panjang sampai pendek, say. Bondol. Sampai bondol, say. Terus lo nggak panjangin lagi, Nek? Enggak. Hah? Gerah. Enakan bondol. Biar Yuni Sara gitu. Aber. Jadi panutannya Desa ada Yuni Sara, say. Hey. Begitulah. Ya udah, kita lihat yuk. Biar keluar auranya. Yes. Juara lo. Bencong jatuh Tuhan Yesus. Gila. Yang beda yang berbeda ya, dong. Foto sambil dipijat. Assalamualaikum. Kita di Beijing. Yang Pak Natasha ganti baju ini udah di shoot. Apa? Instruktur. Zumba. Ya. Oke. Segala macam. Habis itu kita main lompat-lompat. Oke. Udah biasa lah ya. Mana dulu, say. Yang mana dulu tuh? Jangan berharap terlalu banyak deh sama gue, udah lama gue gak modeling, say. Jangan berharap terlalu banyak ya. Kebanyakan komersial cantik-cantik kayak... Yang mana dulu? Itu biasa. Bentar, gue jadi bingung nih yang kayak gimana ya. Udah jauh banget, anjay. Karena di foto ini gue trampolin paling jelek, say. Please give me some ideas. I'm so nervous. Oh, wait. How come I forgot how to jump? Time it right. Take your time. Longer legs. Yeah, we need to see more legs. Not ballerina to me. Patricia, the pictures are not working. I think I'm gonna go home this week. Lu kasih ini lagi. Tekotek deh, Eke. Yaudah ya, coba yuk. Coba lihat. Aneh banget kakinya gue. Yaudah. Kok ngitril banget tangan gue, anjay. Ngos-ngosan ya, coy. Say, 7 tahun yang lalu kayak gue kuat ya. Iya ya, saya. Wow. Oke. Coba dong nyontek lagi, say. Aduh. Udah, coba, yuk.
kakinya pletot, say. Kelingking nggak bisa. Iya, say. Ya, selotip dong, say. Selotip, say. Ya tadi gini mulu, say. Gini mulu, say. Gini begini, say. Bencong deh. Ya dah. Ya dah. Makarena, say. Nah ya, udahlah ya, say. Lu pilihin lah ya yang bagus ya. Kalau kurang di dia aja ya, say. Kalau gue gedein ya, nanti gue gedein ya biar keren badan gue, oke? Cermelang banget ya lately ya. Kamu juga glowing banget ya. Kayak aura mudanya tuh kayak berasa banget gitu. Iya ya. Aura mudanya ya? Aura mudanya tuh kayak senyumannya aja tuh aduh. Kapan lagi gue dikasih tete sama Luna Maya? Kapan lagi? Cuan sobat. Semoga banyak brand ya. Iya, dan juga travel. Pastinya. Bersama perempuan-perempuan ini ya kan. Cocok kita pasti. Yes. Seru. Ciao Bella. Ciao Bella. Dane. Makasih ya. Thank you ya. Dah semuanya. Thank you. Lagi tonton ya, thank you.